Assalamu alaikum daga bir jolu. Biz emi sağan uy muzosу менен баларын билип берүүнүн аракетин кылайлы. Сиздер универсал базарын көрүп жатсыздар, анда көңүл буруңуздар. Назар салып туруңуздар. Эгер эртең Учкул мол базары, Ноокат мол базары, Өзгөн мол базары болот. Эгер ушундай саан уйларды базарга алып чыгуунун же сатып алуунун максатында пландарыңыздар болсо, кандай канчага сатып алам деген ой пикирлер болсо, мына ушул каналдан билсеңиздер болот. Биз балалардын билип берүүнүн аракетин кылайлы, анда көңүл буруп биздин канал менен бирге болуңуздар, акырына дери көрүңүздөр. Анда баштадык. Пулу 70 миң. Музоосу барбы жокпу? Торпогу. Торпогу жок экен. 70 миң. Аха. Assalamu alaikum. Sizdenmi? Kança oldu? Kança sorapsınız? Kança? 75 ming. Torpoğu var mı yok mu? Torpoğu yok. 75 ming deytesi. Жақсы. Esi жоқтығына байланышты бағасын біле албадым. Улантабыз. Sizden mi? Kança oldu? 60 kaça verip atasın? 62 verem. 62. Süt beret ha? Muzosu erkek mi? Erkek. Erkek. Siz kança suradınız özünüz? Ben 75 ber dedim. 75 mi? Жақсы. Şu an ödüm bağlıqlı olur. Улантабыз мушул музоосу ургачы. Есинен сурасам 85 миң суралат. 85 миң. Бул 75 миң. Андай бул саан уй канча экен басы? Карага. Sağın sizden mi? Kançada eкен bu? 60 deyapmiz. 60 ming. Muzosi yo'q ekan ha? Yo'q. 5 oylik boshqa. Biroq sütü var. 1 litr 5 litr sütü var. Sütü var ekan. 47.500 so'm so'rayapman. Berbaydi abi. 47.500 so'mga beryapti birisi. Uzoq sotib olingizlar unda, bozoringizlarni bersin. Sizlar qancha oldi? Ya puli qancha so'radasizlar? Torpoğu urgaçı. Ala oyunun basını bileyli. Kaç eken pulu? 100 ming. Aha. Bağ oldu mu? Yok, endi girdik. İyi mi girdinizler? Жақсы. Bazarınızları versin. Aha. Karagöz, assalamu alaikum. İşleriniz жақсы? Жақсы. Sağın uylar sizden mi? Kança oldu mu şu torpoğu menen? Tokol. 80 kam vardı da. 80 ming. Bulçu ortadağı. Ortadağını mı? He. 65 de otağız. Bulçu. Bunu yap 80 kam vardı. 80 ming. Hazır. Ulan hazır. Bu tokoluydu. 80 kam var deydi. Ortadağı 65 ming. Bu 80 ming so'm. Bağ oldu mu? Tokoldu qanchaga bermadingiz? 70 de. 70 ming bermadingiz mi? Yaxshi. Жақсы satib oling. Qalamlashim. Qaraga assalomu alaykum. Qancha oldi? Sanuy, torpog'i bilan. 80 ga bermadim. 80 mingga bermay aytasizmi? Yaxshi. 75 mingga sotdim. 75 mingga so'rab жатат, biroq 80 mingga bermadim deydi. O'ta cho'ng uy. Ne deysiz? Qashqovoy qancha oldi? Assalomu alaykum. 80 ming. 80 ming. Torpoq erkek urg'achmi? 80 ming. Torpoq erkek deydi. Yaxshi. Ulantabız. Ötüp keteydi, tak. Assalomu alaykum, qancha oldi? Sonu. Basını aytib qo'yasiz. 60 ming torpoq bilan. Narxicha?
45 ming. Mana shu sonu turpoq bilan 65 ming. Razı olup sataversin. Жанында турган Бунажын окшойт а була? Бунажын 45 миң. 45 миң. Тишин дагы көрүп коелу. Тиши бар бекен? Арып калыппы? Канча дедиңер, турбогу менен? Турбого кайсы? Канча сурадыңар? Жок, экөөүн. Ya sizler kança suradısınız özünüz? Üçön 100 ming. Üçön 100 ming'e suraptır, beriliptir biroq. Aha. Plantağız. Kançaga? 45 ming beriliptir. Yaxşı. Mana şu boz uydu 45 ming beribedi deysiz. Kança suradınız özünüz? 55 ming suradasızbı? Yaxşı. Aka, assalomu alaykum. Sizdenmi? Sağın uy sizdenmi? Aytib qo'ying, sog'ni yo'q, bu yoqdan. Ayting. Qancha oldi puli? Puli 51 bo'ldi. 51 ming suradasızbı? 51ga berib edim. Ha, bağ oldu, vermediniz mi? Özünüz kança suradasız? Alo. Qanchada o'tasiz? O'zingiz qanchada o'tasiz? 60 dedim, 51 so'rashdi. 65 ming suraptır. Esi. Turpa urgacı. 55 ming vermedim deydi. Yaxşı. Yo'q. Bunun bağısın. Bu tokol uy rossiyskiy emasmi? Qaysi? Nima? Aralash bize. Hozir bo'ladi. Ha, men ham chiqaman. Qancha oldi puli? Naşı tokol uy. Siz 90 ming so'rayaptir. 84 mingga bermedim deytesi. Turpoq erkek ekan. Yo'qdan tura. Çoğun uy. Kimden ekan bu yoq? Sağ uy. Egasi yo'q. Qancha so'radi? 65 ga sotgan ekan 67 ga oldi. 67 mingga olib bersa. 67. Turpoq erkek ekan. Yaxshi, arzon olib tur ha? Arzon. Uy biraz chaqanroq ekan. Turpoqqa ertang novoz bo'lsa aqtab beradi. Bugun solishtirmalı arzon deydi. Bu kimden ekan bu? Qancha oldi? Bahosimi? Aldingizmi? Yo'q. Ha, qancha so'radasiz? 97 ming vermedingizmi? Yaxshi. Turpoq erkakmi? Yaxshi, 97 mingga mana shu chim qora uy berildi deytesi. Universal bozori. Qanchaga sotdi? 76. 76 mingga. Turpog'i urg'och ekan, ha? Urg'och. 76. Aha, yaxshi. 76 mingga sotilib turibmi shu? Sho'ng uy. 7-8 sut beradi. 530 veririz. Qanchaga berib aytadi? Yemi vereyim. Yemi oşukça olur dedim. Qancha bo'lyapti yigitlar? 86 ming. 6,5 ming qilyapti. 86,5 ming. 86 ming bo'ladi deytesi. Verin şuna. 86 ming berib aytibdir. Beren yaxshi o'ldi. Turpoq erkak. Yaxshi. Yok benim özüm beyin. Benim özüm beyin. Olmaz mı ulan? Qancha oldi shu? Qancha berib aytadi? 40 ming so'm berdi. 40 ming so'm. Beringa 40 mingga. Olib bersa olsam, qilaka. Yaxshi. 40 mingga berib aytadi deytesi. O'zi aytdi 40 ga bermadim dedi. 40 ga olaveraman dedi. Yaxshi. Bu atab ekan. 40 mingga berib aytib turib, nasıl uydu? Bu boz bu?
Jaylovda жүрген hem onu Xudo bilir. Biroq qorni tortilib turadi, bu o'z emas. Sütü var falan. 40 ming deydi. 80 ming. Torpog'i urg'ochi. 80. Bog' oldimi? Qancha bermadingiz? 70 ming. Yaxshi. Bunlar үшін bilen biz жаңы ноқат молозларындағы бүгінгі сатуға кірген саған үйлердің бағаларын білдік. Андықтан біздің каналмен бірге болып, каналға жазылыңыздар, видеоны ақырында көріңіздер. Салыштырмалы сатып алам же сатам деген малдарыңыздардың бағаларын салыштырып біліп алсаңыздар болады. Көңіл бұрғаныңыздарға шоқ рахмат.